الشهداء هم قادتنا المعنويون. حركة جني وبا حركة ست صالة بستوية كان حركة كتكارن جوا مهرة خوالي ست صالة نوزدان دايا وست صالة بستوية كان جبو حركة جني همان تشبع لسرفيكي بروجه الوقفة جنا آزاد لسر أزمونك كور أولي كولينيا آرمانجا مدوي بروجه ده أو انجام بربچاو بدست بخن لورا پیوست ام بکاری خواه گریدان ببیرانین هوالین خواهین شهید کسی بدنی خوش شوطاندنا ودایی کان بدن دیار کرن. كان كمان هناك في جلسات كمان فكل 15 يوم كان نروح لهنيك ونزور المناطق ونقدم الأدوية اللازمة. كمان استمر المشروع لمدة سنة كاملة. طبعا بالإضافة كمان بفترة الهجوم التركي على عفرين كان هناك في نقص بالأدوية. جنين تاكو شرقو بالصالانة تاكو شيني دكن شبوكو أمشيانة آزاد جنار الطايباتش تواهي جواكر بدن آغاكرين خباتك الجناب بالصالانة دوام دكر لأو خبات أو تاكو شري جنين هر راستي آستانجيتين هر راستي قومپلوی نارنتویتن، قومپلوی هرمیتن بتایبت وقفین ببیرنگی و خباتکی هرمی خباتکی مدنی دناو جواکی دمشینن جیه شنازیه جیه رزگرتنه جبر دویگو ام دسپیکی جواکی آزاد بدن آواکرن جنک آزاد دناو ویجوا کدن بدن آواکرین گو امکار بن برنگه کی آزاد به جهانی دبیجین هر وها اف بارگله تیگران سر تواهی مجنای مراپورا حوالا دیت راپور کی پر گرینگه خبات کی پر گران بها هاتی مشاندن اموی خبات پیروز دکن ام دبیجین دستک داینا تواهی رخصتن اجناج بول وقف البیرنگی مهمه و ام حاضرن جبون اوی دستک داینه جبر رخصتن اجناج ملی سیاسی ده ملی جواکی ده هر دو تمام دکن پیوستک و اموان خباتات هر بدن مشاندن ام هزه بدن هر لی جبوگو ام شورش خود تایبت و پروژه‌های کردستانی باکور و جلات سوری جهانی بدن ناسکرین دریا خبات وکی خبات وقفه جنا آزاد به تایبت مایه کار بکه چه قیسی ایشو آزارین گوجنا زاروکا جواکی دوی شورشه دل کشان دیه ام کارن به تواهی جهانی بدن ناسکرین به رخصتن مدنی رخصتن مروحاهی رخصتن گوشبونا جیانک آزاد یانجی بو تکوشینا لهنبری توندیا گرسر جنیت مشاندن جمعت خواستن نتنه آنین و بلاگرنا پاکتین آلیکاری بسر جنا لقامپاد لباجارن بو هاتن ویران کرن چه قیسی انکارن درونیا وان جنا کم بکن سر هر جبون اوی امجارک دن خبات وقفه جنا آزاد تواهی جنا پیروز دکن و تواهی رحی تواهی شهیدین جن پیروز دکن و سپاس جبو tabii ki tabi sabahı temel havalin mehemi vakfa jin 2002 demaha rıfsın dike minakeri cihan ilacı kırdı tabii ki havalin jinin şöreşler tekoşer vakfa jinin biyet mahmur habakari dayikan yet piruz beheja hemen minakeri ve cihani yet jinin vakfi yet azat hemen bisa Hollanda vakfa jinin azat hemen मैं बिंगे जुबित वन खबरने जिगतिया वन वक्फाने गिरतिया खबर देने बेलफेले हैं वे खबर सिनेरियों ने खुद अच्छे तबन दिया करें पेशे की परवरदिकरना बिताइबती ये ज़ारबन तमन्नी 4 साल hatta 6 साल वे मकतबे दाई करने हम दिवेशन दिसा अली बेशा दुरुखाने दहने बेशा चंद हनरी दहया दिसा मीना के पर फिरोज ये बेशा के atölye है
ev xabatin atölye bi taybeti em bejin Avrupa bigirin hatta Bakur hatta her çarparçayı Kurdistan û cihanê da xabatin yet atölye yet wêneye wêneyên yet genedan yet vakfa ev xabatê meşandin ev xabat jî bi rastî alî dîsa destê evalên jin civan perwerdekirinê da pêşketiye heger mirov bixwaze bi rastî nav bi şoreşê, nav bi tekoşînê, nav bi berxwedaniyê da xabat bide meşandin beşekî yani pir berfereş heye. Mînakê vakfa jin heye, mînakê meclisa işler heye, mînakê akademî jin henin yeter ki mirov bixwaste bi dilican tevlî xabatê bi hareketê bibe. Beşekî vakıf bi taybetî perwerdekirina civak, perwerdekirina jinan da derece yekem berpirsiyar e. Madem em bêjin ki em civakekî politik ahlak em ava bikin bi serî de em giranî bidin perwerdekirine jinan, perwerdekirine civanan, perwerdekirine zarokan civakekî politik ahlak alî perwerdeyî de derbaz dibe. Alî xwalê xistinkirinê de derbaz dibe. Eger em bêjin malbatekî demokrat azad dîsa perwerdekirina bi taybetî jinan re derbaz dibe.